kindi gisigaye. Ariko mu isi tuhasigajwe n'ikintu kimwe, ni ukugira ngo twere imbuto. Ino si turimo ifite amakouple atanu, abantu bashakana mu buryo butanu. Couple ya mbere ni umugabo ushaka uwundi umugore, iyo couple iremewe. Couple ya kabiri ni umugabo ushaka abagore benshi, abo ntago bemewe. Couple ya gatatu ni umukobwa ushaka uwundi mukobwa, abage lesbienne, ayo couple ntiyemewe. Couple ya kane ni abahungu bashakana, abage, iyo couple ntago yemewe. Couple ya gatanu ntago tuyigira muri Afrika ariko irahari, ni umugore ushaka abagabo benshi. Wa mugore w'umusamariyakazi yari afite abagabo benshi. Izo couple zine zose ntizemewe. Couple imwe yemewe umuntu akora bikubahisha Imana, ni umugabo umwe ushaka umugore umwe. Kandi isi systeme y'isi yemera ko abantu bareka abahungu bagashakana, abakobwa bagashakana. Bivuze ngo umuntu uzagaruka kuvuga ubutumwa bwiza akabwira abantu ngo mwabahungu mwe muri gushaka abandi bahungu, ni mubireke, ni ukubabuza uburenganzira bwabo, kuko uburenganzira bwabo bemera ko bagomba gushakana. Ubutumwa bugiye guhinduka inzira yo kubuza abantu uburenganzira bwabo, kugeza ku rwego bazabwira abantu ngo ni muceceke mureke kubuza abantu uburenganzira bwabo. Ariko inzira imwe ihoraho itazaceceka n'umunsi n'umwe, ni uguceceka kuvuga ubutumwa bwiza, ariko tukera imbuto abantu bakabona Imana ya Isirayeli.